أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من دم كويني نعمما نغرير ما تاو دينرانو ارو اغولا لغو وتني يا ربي arna qirin yodanganni o kuyine jopana ustazu Abubakar Haidara wa kuyin mosri aro siten qaramon su ko mante terngana nan yugumanda ya alima allemne da qirse o kuyino kata su ko mantinga oni dangiti ola lakake inshallah. O maremu ora koy ola lakidangin tekeri nande quraysinu i kure ira kure mon surondi serebenu gatu sikiti kurendi ganan sagende pasinga ora koy nanti surota miro hillo gile quraysinu hungumwa kun surota miro hillo ora koy nanti Abu Jahal bin Hisham fir'aun hadhihi al-umma akenni asr hanan asr hilani utbatu bin Rabi'a asr askandi shaybatu bin Rabi'a anatani Hakim bin Hizam akaragandi Al-Abbas bin Abdul Muttalib atumuni Abul Bakhtari bin Hisham anyerundi Ubay bin Khalaf asegundi Umayyatu bin Khalaf akabuni Nadr bin Al-Haris atamundi Nubayhu bin Al-Hajjaj atamru banandi Munabbihu bin Al-Hajjaj atamru hilandi Zam'atu bin Al-Aswad kembra kusro tamro hilo kuyan sigiti gajangen diganan sagende pasinga quraysunu ikure go nyomi haqebe kali adde pasi kure nyigande adde pasi kuan sigitai diganan sage wa kusuni nabre gumuye gele quraysunu ni kembrenga kebe gani o sagera Madina kebe gani Allah harenga Allah harende qalle mo suron ora khinka tikenga ora hokonari ke gajangeri Allah hare nemando kisenga kama ara megandoroke I megandoroke londi megandoroke be atu indengani wati kenda zatul fudul kena megandoroke keto aro kaha akaha be igotini al-adib kabe tongana al-adib ora ko yinanti Ubadat bin Samit kenyana ka kekina Sa'd bin Ubada kenyana ka kekina abunde Madina. Allah hare nemando kisenga kama ke gajangeri ara lamur nanti obaka paske imuradu mai gajangi kebe gani quraysunun setenga unyira sigi kenya kane pour que na burumbo sini amwe me gajangi lirare me ubunde Madina magrete gajangi desoy ke sawabura mosuronde qore wono kemanya kedi ora ko ina disinu hilli aro tanyere nyogome kute nyitanga kembrenga Allah haren bugunte sere lemunu benu gono ila qanunan to bakaro Allah haren bate ille minagun sababura Allah haren do sagandi kembrenga tarikhu gumunda kulle munu khana jate tarikhu gumunda kulle munu jate kensere hana kangai Usama bin Zaid bin Harisata arenyi gobe gono ken Usama wadi kenda al-Hib bin al-Hib kenda lamuru nanti baka do Allah haren bate ken kota nai awuna lugha Allah haren da sagandi nanti akenan to yire amad yariya ahilandi ken Rafi'u bin Khadij Allah haren da ken hana sagandi alle mina un sawabura
askani ken albara'u bun azib warai ken kan lemne anatani ken usaid bun zahir akragandi ken zaid bun arqam arani ken kan lemne zaid bun arqam aro zaid bun sabit alai kan kan limne zaid bun sabit aken sertuinde sahaban no mena Allah renti afradukum zaid bun sabit nanti aqin to ana ken zaid bun sabit ai Allah renga hijra ne Allah ren pijira ke kenna yawu musino tamro karo ke gajane ganyana kenna yawu musino tamro tum karani ama balaw anyerni ken umair bun abi waqas sad bun abi waqasi akhi wobe ganino wati ken umair bun abi waqas kembrenga Allah ren madungi ken hanandiga qala ren madungi andiga kembrenga akahana awu Allah ren ra sagani sage ke amalun arawu awu birambe aga wu ahine lo Allah renda kilengine nan takinan diga na sababu nya akenyi ga ankora kutuku yohonne akenyi antinda balaga ngwa dina kutuku kenya sababu ni Allah renda kilengine oke korosini sahaba nuku Allah rengane qureberi in sori ken ina ken qure sori kenya ngoto sahaba nun kama musir kenya sababu ni Allah renga tanto ida khota kama magawunu kemra Allah renda kilengine nan takinan diga lemunu ni Allah renga dunga sereben diga kenna kemba nai kenna ngi hale sorosegi qahna wono sorosegi gilli sahaba nundi kun sorosegi iyane badr dungonun jatene iwi jatene nan kahiya nayi uqama sere badr khurayni ka sababu nu yugono ansigi uqama sere badr khurayni wajatene nan kahu badr dungonwa surosiki wari kenni muhajir nanwa aro lansar nu kray kembre muhajir nanu ihanan koy ken Uthman bun Affan zunnurain kembre ake masede badr khurayni qawjatene badr dungonundi aken kalen sababun kite kangari birambe gari mon surondi o munana nambu kenai aken kagume kenu urqiyatu bint rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidatu ruqiya arani aken tabainteni kembren Allah harenda Usman sagandi tikenna urqiyatu ani haqaren toari awaten kibarendi yergo sagani kembrenga Usman bin Affan aken sagen sababunya kiyai kebe na kagume urqiyatu ken Allah rai melle nyarenga ken tabainte bo Allah ranya urqiyatu ama bugu ke water hilakari kata kan urqin wani katai Allah harenga na agana daga jarake Allah wadde mana au kata na kahirnuwa bo awsuru hilqini nan kunna lim madinan kunya alindi kenya Allah haren jukunye agana khairin kita au khibaren litin madina nan sami imere inkane kun suro hili tar hugum nga konni nanti Zaid ibn Harisa kengari dongu aw kamana khibaren kini nanti Allah hare Allah ra ifarende ma ara quraysunu tanyere sere kari ara tanyere sere ngarndaliga ni to kenno ni kenai Usman ibn Affan aro sahabanun kutu iwo taunu qabrunganga yani baqiya qabrunganga iwo urqiya dukhana hurimpinga ira hurello ndi itaunte keta woni duwaunya khibaran kahanarin nanti Allah ra farende ma ne manu kisinga kama kemra kuhil sunya nange muwati bane kenai qadiyatu kenai urqiyatu rasuturi watauna qabru yimen kenno ne haren kahanari nanti Allah ra ifarende ma quraisunun kama kemra Usman qallen sababun baike aro surohi litanawun wati ganda Talhatu bin Ubaidullah aro Sa'id bin Zaid ora kun qallen nyaaren karan nan sameke kane ora ko nanti Allah harenga da gajange quraisunun digante Allah harenga giri
nan diga tiwara ikane gemu amanyori da rai qure sunun dangi udiga shami banya kembere nga Allah renda suruhi liqi kunan diga ikhbar mundu walakin yakin tal'atu ibn ubaydillah sa'id ibn zaid kembere kusruhi lisu surotami bega nyagali Allah gara surotami be Allah renga surotami be nyagali ni ta aljanna wadi kana al asharatul mubashirin bil janna kusro sigi soken usman wari talhat wari sa'id ibn zaid wari kembere nga Allah renda kun qi undi akhbar mundu ken khawari munde sawabura badiri sori ikumpalle badiri masede badiri khureni kembira kusro siki kuni muhajir nanu aro lansar nu karai kun khana wajjate ne badir dungonunga qa sababu ni wonu sawro ma hadari akhureni kullan sarnu ken korokoi wadi kenda sayyidina abu umama akemma sede badir khurena igari mon surondi iwo munana mbugu nandiga iwo munana mbugu watibe arani akemma masaha abu umama bun salaba arani amma masaha amma tawainte Allah arenda abu umama nyamari nan tantawu imma tawainte mure akenna ma daga jaranga ken sabura aken wajjatene badir dungonuni lansar nyani abu umama bun salaba al ansari aro abu lubaba bun abdul munzir ora ken qisan sa wa taronga mora koi Allah harimbu halaga rasrebe sagandi nan tandi qaren to madinari andi yadde ben cross yerero igorni kembra ken abu lubaba bun abdul munzir ken sabura ken ma hadari badr qurayni qawjatini badr dunke aro asim bun adi al ajlan ken qahana aken kama hadari badr qurayni na sawunya Allah renda ken to gono darura yo sawra ken darura na khay birambe Allah renda ken to gono na sawunya madina kamumbangu na khay debe kampalumbangu kanu benu gantinda bula khuma kembirenga Allah renda kun qiba ken no kunu khibaran to aken ma nan ta ken na kunu koros ken madina kamumbangu ken sabura ken ma hadari badr qurayni aro kotana aro al-haris bun hatab al-amri kembrenga al-hatab ke al-haris bun hatab al-amri kimo baga banu amr bun auf qablan siraywan kembrenga Allah renda ken khana tono birambe Allah renga rim on srondi ne mano kisenga kama nandi wo baka ken no ne qibare worai nambu banu amr bun auf sirumbanga qibare woy iduruno mena kembra Allah renda al-haris bun hatab raken delega kenan dia ken qibare ya gabundi arani ari mo yime surondi yo munana mbugu me Allah renda kenya marandi ya qibare ke ya gabundi ken sabura akema hadari badr khurayni ma wajjateni badr dunge qa qibare bega dangiro mena tarxu gumul la khema katikinga yqura ko ena de qibare wodangi me kan qibare baneni tarxu gumu ira khema katikinga kembere nga seruqa hana wono kuma hadar badr qurayni darura kun darura nun kangai idda wanun lampu ni to kamana ndiga idda wanun konto ala rendu nyamare nan tun sage ken ngani koy ken al-haris bun sima aken wo kundi idigante ibuime iwo kamana ndiga idigante idda wan konto idda wa isatu honga konto ala rendu nyamare nan tun sage al-haris bun sima kin ada aro sayidina khawati bun jubair kin kanawari kembelena ku soro segi kwani yoji darura nungaro kawa badiri hadarenga qa wajatene badir dungoni soro segi ken muhajir nay soron karagi ken lansar no targum na ko nanti ke gajange ken badir gajange kembelati o ma aisha ummul mu'minin donguti ayra me wonyino Allah harana kenya bo na ya daraponga alaken darapo kini sayyidina ali ya karramallahu wajha ara darapo ke kini kenga kembrena taro gumunda koyi nanti ke kotanga arani ali wungo tampile sine wani bakana ne gajen ko tabe arani sayyidina ali awuna tampile sina karramallahu wajha kennan hale o sagene nan ga gajen yan qurayni o nyira waran no khobe o nawtu no harsa nan nangite o nyira koyi o wala la khekeri
nanti Allah hare ara sura hille khibirembe aga yanka dingirai birambe aga yanka dingirai ora ko nanti debe woni na imuna na yanka no ni tumay moni giru hilro mena giru ko hilli to sirentiya debe keme dungonu to sirentiya annar wal harq giri banen to yimbe banen to biye kemra ala arna tirne tel qabla ka asrun to iti qabla ga asrun to ni ibun nar nanti yimbe lemu giliki alla harenda kilembo ondi amaro debe kere khari kala debe ke wara iron no gena dongo adiga munmunu no ko gono tin zafran no ku alla harendiga yankano alla harendiga yanka zafran no kuyi aga yankano wati be akitena sahaba no hilqi kun sahaba no hilli wadni kenda bas bun amr aro adi bun zagba ku sahaba no hilli alla harenda kunqi tundiga khibare mun kembirenga kunga diga khibare mun lisa kundiga migo diga na yanka senkulin singa igo no khunga ken senkulin singa gire igo no debinteranu ngo diga na jimbu ni kengire wati kenda badir gire biiru yanka senkulin singa igo banginga gire igo no kenya khilli ti badir gire udiga yanka no birambe uga yanka no sa kembirenga iri nyogo muntu sindi yite igo ure iri idga gerla khike womna na jimbuni igayengu ma womna na jimbuni e khana ire khwar mun e taron siginde ken qarani Abu Sufyan quraisunu unsetenga serebe maayungu maungo serebe ma Abu Sufyan arani ken qanara sirbane qiwar mundenga wadi kenda Majdi bun Amr al-Juhani Majdiyu bun Amr al-Juhani ake Abu Sufyan khara kenqi parce Abu Sufyan ara akbarin kita nande quraisunu ibu ka ama qawar jonjo kita ken asabuna ara Majdiyu bun Amr ke hanaqi Allah ran rasul li biqi ken bas bun Amr aro adi bun Zagba Abu Sufyan gara serebe ken Majdiyu bun Amr ku haru hilli isuka mandelli meyi ke gerla khay nayun tametu usuri me gerla kheke nayunta me qalay kembrenga Abu Sufyan antatu Abu Sufyan qindana kentatu nandike hay Allah harin sahabanu qahanan tatu nandike Abu Sufyan qindana isuqnira me gerla kheke ken to ken no nisa kome yaru hilni jibuni gerla kheke kome yaru ko hilli manqay li dangi iro menawa ken manqay ar qoto aray banen tambunya ubanenga banin tarata ni tamboke tuwa atara tan sabari ti quraisunun sete tuga maro yere lenki worno yere maro yere khumani worno yere khumani halle tuga maki gerla khiye khumani o kene khumani halle ti kembere iganari iwo golli nura kembere wata muntu wala quraisunun sete nganar gerla khike iwo golli nura kembere nga iwo kitene na atamuntu wa kenai Abu Sufyan qinana ge kenga iti ser gote kingan Majdiyu bun Amr al-Juhani aran ken khawno ken khara komi yagare ke diga men sabatidi ken te khamo adi komi yagare ke ampagara himbe go tungeni Abu Sufyan sete igamaro yere qumana hale worno yere ken birenga angara diga men go tungeni unta Allah to yere khari ken kharani Allah haren ken nanu ken bas bun Amr aro adi bun Zagba aray kungono ire taron sigili ka uranya de plan uranya ko ikilu me gantaro isehege nai yo kamana sehege sui yo kamana ho kamana ko ni sehegeri itaron asuri kembre na kinga ya kia ko wati be ira dankana on kita nan diketa oni quraisunu inta Allah to ire ugamaro ire kumana hale worno kenno kusu ira jimutu ni nyo mungirndi udiye dige kebe ganin Majdiyu bun Amr ya ken kama jate nan dike ay quraisunu nan dike ay Allah ren ka pallemu aken ko ne da hay nan dike ay de binterona idro iri jimutu wura kemira kebe gani bas ya aro adi usage kata Allah ren an ne manu kisinga kama na qibaren insau Allah ren intaron kama nan di aywa igun ko ne da qibaren kita nanti quraisunun sete ken Abu Sufyan kemira unta Allah to gerla khike keni badiri gireke to amar kumani hale worno ken kabarin sau Allah harin taron kama bo kebe yani Majdiyu bun Amr
كان أبو سفيان قوار مندانا كان كان ساقي كتا أبو سفيان راتيرني أنا مني وري أنا مني فامو أنسيكا مني دي أتا أبو سفيان نجوني ما هو وري ما هو فامو ومسيكا هوري تيما غانتا يوغو هيلي نكون كوني وري جلاكي كل جيموتو يديغا donc yaru hil qana ke qibare dangi ilo mena ira ko inanti bane nda ko inanti qoresunun setenga maro ira kumani hale worno donc iwo golinura na tamondu wa ike khana ra ko mi yarake diga men sabatini Abu Sufyan tangi ngani ko mi yarake diga men sabatini kenna yi soro ko hil wono wa kembrenga Majid ibn Amr ya Abu Sufyan jabe ati ara yin soro ko hil wono ka ikenta tu yeli ikilu nyiri diga meke wal me ikilu mayre kemira Abu Sufyan ati Majid ibn Amr atange na qawiye ange na qawar munane purke ange wan segeren konni serunda kemira ngara jiragi mosiri ke digamira Abu Sufyan haqarengirndi haqarengida ma haqarta kita kenno qusui ati Majid ibn Amr kemira warin kane angara suruku hil warid dingira be anan ga koyinga purke ngo qibare be kitana qibare be gayim patenga sanin kama kembalange mbegara qibare be ko kemingi hatenga singam kemira Majid ibn Amri aware Abu Sufyan kane migari dingira ke igari dingira gella ke kemira igari Abu Sufyan ra Majid ibn Amr tindi iburo kambange irinyo muntu sinde kannuko wa uga giri udigaro minai kemira Majid ibn Amr ara kensu koni Abu Sufyan diga yare inyo mentu sindenga iro bangebe Abu Sufyan diga yare no akomana jaten tawndi harsa ama qibara kita himbego ahatenga sanakama kemira woto yare nyesa Majid ibn Amr aken kono komana kabako Abu Sufyan tar ko gumunda koyi nan da Abu Sufyan yi sirai ahaqran qoray mosri al asomi kenyigantaw an hitu kemira ito yare ke no yansa migo nyowa mukuga tusite bewre kemira migo nyogon qoro yo wali nyogo men qoro ira kengari Abu Sufyan ati Majid ibn Amr ratiyeli seruku nyogo men qoro nya itikewa Majid ibn Amr de tinam nyogo men qoro nya haike pasi tusinte ni ke itawre kinga ya wata Abu Sufyan de yare na solle go mundu ara solle mundu Majid ibn Amr khono ko mana hay awni maniya kenno kusare nyogon qoro kay aw kamana sollenya na ajaga aw kamana sollenya na ajaga kenno yari tambar qotun kusaga bu nyo meke qurodi kenna Majid ibn Amr khono kamana kabako Abu Sufyan ke gani mani labunde Abu Sufyan ahin to agunyan qura kenya sabuni tambar qoten ga buwar bana ti Majid ibn Amr ti liketi tambar qoten yawa Majid ibn Amr ti tambar qoten kemra ti khibaran kite girondiga nda khibaran kita ati kunate Allah ku soro hili ku hay Allah haran qinnanuye ku hay Muhammadu qinnanuye ne manu kisin hakam kemira Madina gonya hay kuy pase Madina tambar khotenya hay ke kiya ko wati be Abu Sufyan sage ni tantawni kata isetenga kenno qusuya ati setenda wana kilembo ngondi kenno qusui setenda kilembo ngondi Badri dingira ura kengara iron nogena ura Badri dingira ngara iron nogena udigaru kiletanai ken qarani bas bun Amri aro Adi bun Zaghba kuna qibaran kiyende Allah harenga nanti Quraysun iga makin ire lenki wakene da wa makin ire kumani wakene da kumana halle kembrenga kenna ya Allah harenga dingira be Allah harenga girbakano ke Zafran no Allah harenga noye kenno ko so Allah harenga girbakano adiga mago kene aswafir no kuma aswafir kenyi koti ay sen kullin koti akoti ngile mo wasiri Allah ren dangiro noa adiga hila khari mago kine de brusne we ken de bine wa khali adabba de mago kine no kemara Allah renga keno ara hannanu dingra ara kento iro tayna hannanu dingra ara kento iro tayna Allah ren digaro no gimbaginga aga daru no gimbaginga hannanu dingra kei kemara ara kurenyan kandino Allah ren di kurenyan kandino Allah rengra kurenyan kanike dingrai taro gumunda ko nan diken sen kolin kotai kotige gillen mosiri kangana yanka angana de kotige kana mange kuteni jigijinga Allah renga yankano kembirenga taro gumunda ko nan de Allah renyi me bugu aro Abubakar aro sena Abubakar bugu imeo kama ni taro yara seten yanka halle kembire kun surohili yo kama na itaru yara ibugu yo kama na itaru yara
ken taru yare no ni ken no wandi sa ila yugo go gemalle mawo ibu yo kamana itaru yara ken no wandi iro yu qase go gem ken no wandi iro yu qase go gem boro ken yu qase ga gemu ala renda tirlen jonkoyi kata yu qase ge ala renda kamo adi yu qase ge dangan yala muhammadu ri kapallemu ange ma ikhbara kitawa khibar be go tari muhammadu ri kapallemu ami ikhbara kitawa aro abu sufyan khana setege quraisunu ami ikhbara kitawa kemela yu khasagati yereninga ba tirnen jabini an kuni koni kala dukinda hina kemela nakitana tirnen jabi alla renti uko hana njonge nan tirni kemela nganga no gutirne ke jabi wajibi nyano khana orno dukunanda anga no tirne ke jabi wajibi nyani o khana worni o dukunanda kinga ko wajibe yu khasagati ati qibaren kinyi ke akbaren kinyi ke nanti muhammadu ari kapallemu ibu ke kota hulane madina kabaringa kinyige mowe nanti bu kota be kengane tongwi kembrenga lengi kota kenan kawa unyini dingira be ara kenkoni kembrenga ara dingira be ko ken kota Allah harendi sahabanu Allah harenga gajenga nyankanin no khullagare be are aymiro abubakar ga bu ne taru yara yu khasige akoni khallege da gemu ken no khwai zuz ala ko nan de qibaran ki yana de muhammadu ri kapalle mumbu madina ke kota kenya to wi lengi kota kenya khwai ni ken no khwai ala ri mega yan haddin grabe ala kenya ko kembre na de qibaran ki ya hilla khari nan de quraisunu birambe qibaran ga digi yan nanti muhammadu ri kapalle mu diga sigi abu sufyan kani ari sete kembre to quraisunu karim mo onsroni nambu gajangen kanne ma kembre na ti igabu kota be ike gara qibaran ga kinge nanti bu ke kota nan de kenni to wi kembere nga lengi kota kebe yini ke dingrai ara quraysun kana dingran ko ala renga sangoli singabe no khwa ken oran duro quraysun yinoi qawmai me qibaran sera ala ren bagara to ken no wa ja quraysun kana bu ken pala ala ren di sabanu ikunyin seten kallen bana sera kana de quraysun bu mai ken sera kembere ken khayere ka hay kembere nga ken ko bane yatla da aiwa harsa lahir bego oro mena anti ingana kibaren kanda dongo awa dukoninda kita har sama mu anguni koni kiya ko watbe Allah ran ku sagara jabi ati nahnu min alma ati ko bujinyari ida ken ko dro arabu bakari re halle ko inandiga bo yo kasage to mirni ji abu jini ken mani yo kasage to mirni amma ke diame wuretu ka amire lagaranya kangai ira ki debe go no wati ken ma yu khasaka di to koni keti kuiti irakin gonyere koni irakin gonya hay kui me Allah re muradun an himbe yu khasake famenta kengitana Allah re muradun ni Allah ta qur'ana di suratul nur wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma nanti Allah radaban suko manten taga baka jinyare Allah re muradun ke kemra Allah randa diame kara diame begani tonwa ayu khasake famema akita taga hon suko mante hogo ngwen ko tengama hogo ngwen woten gama kemera suko man dem bujiyer kiyan sabna la harenti kumbu bujiyer ka yo khasakira famu debebe go iraki ato ngani ma yo khasakira haynanti ubundo yi kemera kabare be gaddangi Allah harendo yo khasakena kennike kemera Allah harendo abubakari usage kata kurenga uga sage kata kurenga kemera Allah harenda saw sahabanun taron kama nanti aiwa quraisunun ka hana bu quraisunun bu kita iri gajanyoku ibu yomna no gimalemaw seten kana bu ka Allah khoni de ke nyina ihli dubane amma ina seten kita walma iro qurasun nan gajen katiya Allah ra laydun kini ya nandira bana khoni kiniya ihli ke diame kemalu sahaba no kura na sawunya qurasun baken kibarake kemalu sahaba no kura parce que mabu gajen kanema wa immo suronte qore mabu kiga ko watibe kembere harsa Allah hare ne manu kisen akama awo kibare mundenga kempale Allah hare nda ay mere halar abubakari atlana surosiki tanakhi kun surosiki ali ibn abi talib aro zubair ibn awam
aro Sa'd ibn Abi Waqqas ara kusro sikiki har sa kumbu inda khabar mun kembira kusro siki bugu idga nan da ma badri gire ken no kuma ira gira la gaye ken nan quraisunun kahana surahil wono quraisun da kun qi nuwara jiwtenga kun surahil banan to aslam banan to aridi aslam ke kenni banul hajjaj qabla kun komai wani aslam ke aridi ke waken qili abu yasir kun kahanai banul is bun sa'id kun komai wani aridi ke kemra ira kusro ilqi tunda jimu tunakiniya ken jiwturai kundo ali aro Sa'd ibn Abi Waqqas aro azubair urameino ken qusui ikhusagara komuko hiliriga komille muko hile khusagara riga na litiya parce Allah rendi wara kwar mun ya khusagara riga ugari urani Allah harin wasallini ne mano kisenga kama kembrenga ira komille muko hile terne telangu mbuguro mine komille muko hile ti okune quraisunun qindanuye yiro qito lijimutu ke digame koya sahabanu kunyi munda inanti kunni Abu Sufyana seten serunye ka komilem ko ileti kunni quraisunun serunye birambe ali no yiro kibar munan ku hiligari urani Allah hare nemano kisenga kama awsallini ken ngondi ira kibar munan ku hilwo kama no sege ken gajangen ga kilewoy purga ma qalban dawnya igana lemnu ko hilitirndi telan kuni abu Sufyan setenwa wadin ayi te kumbu quraisun yari quraisun ngara kurebe kahoma me ikumbu kenyari wuri jiwute ya kanima yomna ndagir quraisun wa kengana ya bane sahaba nuku iwa bogono qiwar munan ku yagani wi katunu wi hendana makande ke gadiya kembra kadne nga dumbu qiwar munan kuti ti kumbu Abu Sufyan seten no yari kenere tono wucira kin qari uti igumbu quraisun yari ken wi katnu hila qari wato wati igana te kumbu quraisun yari wi kata na sawunya kenta lura gayan kabaran ko ni undam na ke mu itaronga na sawunya imo soronde mabu wa kendange hale akoni nanti sete tanate serani bo gayan kabaran da rokendi kembere ira ken koni ken sawra inati bu Abu Sufyan sete ne wi tokono inati bu quraisun yari wi katunu e to ken yari malare nda kella halawari nemano kisinga kama arisallen tawni honne kinga nyagra salamu wara kembere ati sahaba nukura ti angon kalen kabago wa akhbarende igana tongun koni awi katunu keta igana garan kutu awi tokono ti kulle mun hilli hay kama na khibare be koni khibare ndiga mondi ibu quraisunun seteyari ibu quraisunun kureyari imabu Abu Sufyan seten idiga mege kon mondi ibu quraisunun yari ken qusui ala rena nyamar ne ya tina lemnu ko hilli tindondiya kembrenga ida lemnu ko hilli tindondi Allah harenga ne manu kisenga kama keta Allah harenda lemnu ko hilli tirndi tikemra te quraisunu ina kannuku ken qusui lemnu ko hilli rikitembere sankulin tinga khorebe ayno sengulin singa khorebe gono itanya o ke sengulin singa be kemira khuraisunu kuna kya halle kenna ya Allah alayhi sabanu sengulin singa ke kama qawo rambangi khuraisunu ngono kemira utala renda to khuraisunu pai sengulin singa ke halle kemira Allah renti lemnu ko hili dangan khuraisunu ko ejjate ni manme suro manme ni kemira ura Allah ren jabi uti sir haqbe gani o kunta ken ture kai jaman ko ni gabende u jaman gabene kemira Allah hare ya woni hikima yo koyi ken no koyi na hindo aw mu diga men no ni nay hari laqe makatai kemira rutindi kemira nga quraisun ku kotasu ina nyugo mu manime igana ina nyugo mu manime borana kotasu gajan en ferenga lemnu ko hili ura Allah ren jabi uti kotasu nyugo mu kabi wal matamu kotanu kabu kotanu tamu kotasu ina kenya borana gajan kurelle mun dangan kenna ko sala rendi ikunati Allah ki hayra khibar be kini quraisun ku keta wujine sire walma kamuka bisire wujine sire walma kamuka bisire pasa arabun larandi gajan en qurayndi nyugo me
nyogon bane kame sere wa yana walma tanga besere kunyo kapa nyogon bane ne kembra Allah aren bayra jate mutu kenye nandi kame sere walma kamuka besere walma wujina sere akage musababa nga dongu wujina sere anyi qoresunu ku kurenga qoresunu kure lemunyi wujina sere kiwa ko ine nandi arabu nuku unyi jate ntu mosiri aro jate rige an soronu ma Allah aren do abubakar gara yu qasebe gemalle mawo agara ko ine nanti qibaren kinya nanti Allah aren de kapalle mu bugu ne kenga ne tonwi ke kota nan kabi ne ken nokoy kenga musababai kenna ngala te qoresunun kana qibaren kinya nanti qoresunun qabu ke kota yi kenga na sabati kisan kabi ne ken nokoy kenga ge musababai aro abu sufyan qana akbar munena agara nyogo men qoron jige jige agara tunan di ko hay madina goye keswa ko nan arabu nuku hinto awu nyiri wo nyi jaten ta woni unyi qibare munun Allah are ne manu kisinga ga maken kale nan kote sui hagara kurem pa khen ko ni nay ami wari ya ga do i woyi gane be gana kota su tiken jater ga ya kemre Allah are ngi dena soro ko letirni tikemre kureke koro konari anyi to onuntuwa a lemnu ko heli ura Allah are njabe uti onti su to ondu ka o honu to ondu iti kenni koro koy iti Abu Jahal bin Hisham Amr bin Hisham ken Abu Jahal ya akinwo kuregeri Utbatu bin Rabi'a akinwo kuregeri Saybatu bin Rabi'a akinwo kuregeri Abul Bakhtari bin Hisham akinwo kuregeri aro Zam'at bin Aswad akinwo kuregeri Nubayhu bin al-Hajjaj aro Munabbihu bin al-Hajjaj kun kanawari aro An-Nadir bin al-Haris aken kanawari ira jate yungon kore hogo maka ira su komenten tongo Allah renti ikunate Allah kembrenga maka sondome kenya haga bugo kanema ko hay maka sernya man subu a quraisunu isernya man subu kunya haga bu ni jongo yoku iketa kembrenga Allah ren kite nanti aywa ke qwaro khamo gililla kan khoniga kati kurempi diga misanen gabo sahabanun do mena diga misanen gabo na sabunya a kone ananti sete sere sunta imene maganda tanna te sere bo wujina nyome wari aro na brebe ga wari agaben mosiri kangen wara kem paken koni bo angun bo kunya kanema amo soronde bo anako nandi kurembu angun khana kanema wujina sere imo soronde a kenno ko sahabanun diga men gabo tar ko gumunda ko nanti sorohi le sunna meta da inu ko gumna diga men sarame diga misen gabo kenno koy a kenno koy diga misenga gabo qur'anan da kenno ku qur'anan sihe kenno ku kama qur'anan sihe kenno ku kama qur'anan da qamo suratul anfal li a'udhu billahi minash shaitanir rajim qur'an da kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أتقامو أتي قومي ألا غران كمبوني أنك مغران بوني أنكم بني تتونوا أنبو مدينة نليرو ستكي أنبو تتوني وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أتقاتي جماو قلمو من نكوري يوغ جانكي يوغ كيان قوني ري كيان قرس نكو جمال لمعون يوغ قوني ناسا ونورا كوين أنتي qiwar munan ko hili iganati bu Abu Sufyan as-Sidayri wi tokono iganati bu Quraysh yari iwi kata kembere nga kesu ko mande Qur'ana ma ko nandi munafiqin yande ati jama'o gili mu'mina nuwa iwo Quraysh nuko gemalle ma wo ken qonini kembere ke jama Allah hare ke kota serbe ganyire har munafiqi bane ma yari asuni mu'mina ye ka limanan kawo seru limanan kawo nan qotome seru limanan kawo nan qotome kembere nga suko manden mu'mine Qur'ana yimi hagra kenya sabatini ti jama'o gilli mu'mina nundi wo wa qoni wo gajen ke qonini itaqamu ati yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan ti kembere Allah hare iwange mfadagalle maunu tito iwan fadagalle maunu tongundi abange hale udangan iwan fadagalle maunu tongundi iwan kutana tongundi gameni abange hale ura kemure na kangai angumburo setenye anda seten no kudu bo khaira ko nandi khore sunum pai ke sengulin singa halle
ken ko na ara nan de quraysh nun bay ke sangolin singa hale ara quraysh nun no kuntu ara dan kana on kita bo seten ga anda ken no kutu harsa out na quraysh nun to kono tawra yare na sete mundo a kan ken no kutu ken qur'an anti yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana tuwan fadagalle mawnu tongundi abange hale udangan tongune kangai ken quraysh nun ko gemalle mawi keta ara himenu no kuntu aw ken to kono nandi ama himenu kuntu ara kumundu kemberenga dalu mangen nanti keta quraysh ngu qalle ken tonwa kanama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun tishaban kuri serun yuri ilman kaunga hegelo nan ke degerebe tanya ko mango kamanu genge kata kalle anya ko mango kamanu genge kata kalle serebe no bugu tanna ate sere kanema anganati kende anya wujina sere ire gayanyo ko yimo soronte kemira ken ko kama ka asuka mande munafiqai ko mayri har munafiqai bane mayuri asuka mande mu'minati manduin amumina nu ile mananka ungo mekane keni mankai nga gabo diga misenga gabo Allah harenda warin nanti kehi ke kentara saura ndempale ona me saura kembrenga ko mi qur'ana yimira ko mo wa amruhum shura bainahum nanti mu'mina nu ikhbara iro mena keni me saura ndile mawe kenno khoyi Allah harenti asiru alayya ayuhan nas siru qaraha qarlankini kembrenga sirhananu benuga sehe honura ko enande ya rasulullah ya allah qihare kehi o mabu gajen khane magare o mo soronde mabu nande gajen mo bakare anyi ken ko nora ono mo onsorondi nangara to gajen mo bakare anyi ken ko noro nyo mo onsoronin o mabu gajen khane ma o buwa sete tanate serewa imendi kembera na burenga bengari orni tawiri gana o bu ken khane ma kembera igi wona hakarla gajen ona gajen ke tono on digaro sete ke hotana girnan sigin nanti Allah hare o bugi mekere o ga bu yime be kembere wondi garo kinga o ma bu yime be khana ma wona ken tono o ma o ya ga yime sigin likendi kesunu mu'mina num pakharla nu qasrul man ga ongo digere be kenta ba kembere na kudiamu ga koni ira to Allah hare nya rendi nanti kuma lunga Allah harenda Allah hare nya en kilorun sanse kudiamu malungara paza qur'ana yimera ko nanti dalum bange halle ara tunan du quraysh num pay kenno koy qari aya khanema yira wo kun evite ne tawra ro bange tanay kembe nga fuga na kunya gemalle mawo kembe ganta lara kinya nyiga la arenda ka sirhanan benu wa girina haqar lango kum kullu khayme makati gajan pinyime suka man dendi sete on garo sete yabate kembe Allah arende har saati asiru ayuhan nas asiru alayya ayuhan nas qaraha qallankini kinya ya watu abubakar siddiq agirnan sigi radiyallahu anhu ati ya muhammad ya rasulullah ya allah qihare kembrenga anya sete ngau anya abu sufyan anya sete anya kurengau ilu ho ganan kanu diga orambate anya sete ngau anya kurengau ho garan kanu diga rokinga orambate untan sogni fiu kembrenga radiyan gabe ko kembrenga allah ren kitenanti antawo akenan tawo ira khalen fam kemira kembale senna umaru kana girnan sigi ati ya rasulullah anya sede anya kurenga ho garan kanu angara ho lamuru diga orambate aw bugar gara digan surbe ba ken gara kumme ko Allah renda ken kan tawo tawase kemira al miqdad ibn amri aken kana yisirai aqanne avwan qoreni mosiri wa gana sehe ashe ngono serundi aken ken sire kemira aken kana girnan sigi ati kamo ati Allah hare ati imudi lima araka Allah nahnu ma'aka ati Allah hare dungara ndenya ti honga anyi Allah garanya markenga kembrenga o kapanga ho garanjanya o kapanga kembrenga ati Allah harenda ti diga ogo gayana nan kanga ogo koni on dampata le maun few ati yahudiyanu musa serungara himbe koni musara ogunta kimme konandare musa serungati izhabanta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun ogunta ken konanda few musa serungara diame be karabira be gajangenga ngatinga kinye musa ya isayen waju nanti wolli mananga un sabat ni sonomeni ira musa jabi kai tare kamandiga are ti izhabu anta wa rabbuka tidga annan kama ana ahilina gajangya kembera toko tawnere gayenga na lungo agana mobe orno alla garu nyamar nan tullo qudusun yan kotendi kenna seruwono ina kunga jawu no bundi kembera ira musa jabi kai
kebe gani al-Miqdad ibn Amr ya ti okunta kemmen konandare Musa sirun bagar himbe kara okunta kemmen konanda okuna kanga kunana okotini izhabanta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun kembrenga okotina anda diga andan kama ana gajanya wa okukana okapa inna ma'akuma muqatilu okapa hili na gajanya diga nan kama ana gajanya wa ko kapa ina gajanya okuna kya kuni okunda Musa sirku qalemme kuni kembrenga kebega al-Muqdadiya ala kediga me koni ati ikuna de Allah haranga na diga iwadi nokuwera barkal rimadi dingira be wati barkal rimadi haranga na de kendingira kendi nokuwera o yamani haranga na diga noye okora rambati barkal rimadi haranga na diga noye kendi nokullatai haranga na diga noye ora rambati kembere ala kediga me koni agra ke ko wato Allah renda duwa nyara Allah ren nyali ati antawo ka o akrosni sireho hayga girnan siginan to kimi Abubakar Umaru al-Miqdad kusun muhajirna kusun makango yen kembere Allah ren kal lamurena madinan konnan se na sawabunya hakan lay wono Allah ren madinan go yara lahiru be sitiro mena kiyan aqabatul kubra kembere lahiru kenin nanti gajan ngana kanu Allah ren kama Madina keta iganta dungene hohona iya kunkita iworno Allah harando kenna iganta dungene hohoni re mun kita iworno Allah harando kenna kemra kella hedon yi Allah harando Madina kunna bo qasisa i hayga bu Madina no gonyer nan ya halle nan da gajen nge mallemaw yala ken wallahi ruge no wonde ken kama illahi ruke no wonde ito Allah haren tangana na to Madina no wonde gajen na kana kama sisa Allah harando mun da har sauni hakarlango na sawunya sirun sai ka harsa madinan go ina kallango masehina kemra kebegan saadi ala rangara ke goni keben saad ibn muaziya madinan gonyu manke al-aus wal khazraj suka mandenyu manke saad ibn muaziya na sawunya ga place bay uri a khomi abubakar siddiq a gen pay place bay muhajir nan no mena kemra saad ibn muaziya kanani kem place mai madinan kondo mena kemra saad ibn muaziya kana girnan sigi ati Allah renda laka annaka turiduna ati Allah re a kuma kuma ko Allah murure an sai ke an kuma da qase asiru ayuhan nas an kuma na kembe ko kuma ngo kuma ko Allah muru nan ton sai kinga ko bana Allah renda ajal Allah renda aha muraduna ya qadrana ha kallango kinga ya Sa'd ibn Mu'az ati al ya rasulullah ogo tongoni tanga kembirenga angarti harnawo be ora kenga tongoni o sere ti honga angarti kenga angarti himbe o sere nandi tongen kenda ora lahiru qotel liga oro mena kenda akhbatul kubra ora lahirun siti oro mena ora lahiru ke siti ala sam'i wa ta'a ora lahiru ke siti muke aro nyamaru kanibati ora lahiru ke siti kinya kama angana hoko ora mugu ora rega angaro nyamarti hohoy ora mugu ora rega kenya na oro mena kembrenga ala sam'i wa ta'a kembrenga ati Allah ren ngani mudi lima shita kembrenga diga dungare no koy kengra ankanu no kusugara anja diga toyno oku wa nahnu ma'aka o kapanga ati atala ren on tanto kono few on talla wala qahna Sa'd ibn Mu'az ati kunati Allah Allah hare angana diga tokui wodi no kuwera baharul amiqi hare angana diga toy hangen no kujuperi hangen no kujupe no kube on ta kembatu haranga diga toy noy kembrenga okunati Allah on ta mpatalle ma on few haranga na diga toy no kube hangen no kujupe anoga na diga noy on ta mpatalle ma on few no kube ajupe jupe angana ro orno rambate angana ro toy hangen no kujupe yari ono rambate wa o kapanga wa on ta mpatalle ma on few ati anta sirbane kitana ogul lansar nuri kenga ban sori o kapanga ati Allah ren nan Allah gana dungatai ogu madinan ko ogunta aqonini onta aqonini anna wama nukrahuhu an talqa bina aduwana gadan nanti ando ku anna qonnunge malema otoku qumani ogunta ken qonni few onta ken qonni ati oku beno hay
o kuni sabaren dunkunu ye gajan ngati o gu beno hay o gemalle mawu o kentonin or qonu ngana megem o kentonin de kemre no Sa'd ibn Mu'azi ala digan sir gabe ko ati la'alla kumani an ho wallo kuri kingo nan nyalindi an woni ho wari o kuma dinan kuri gajan nyaalendi kingo nan nyalindi de kemre ngara ke koni Allah harin nyaali tarugum da ko timma an won nyaale ngali Allah harin nyaalen an nyaali man nyaalen tunwa yaaren kemre kenya watu Allah harinti Sa'd ibn Mu'aziti ati fasir bina ala barakatillah kemre Allah hare digatoy Allah barkendi digatoy no khusura an kanu digatoy ora am palle kenya Allah harin nyaala Allah harinti siru wa bashiru keta qadiga wa qanyali qadiga aganyali fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain kembrenga Allah rinyina ara lairu mutunda jamanu kuhili dubane Allah kella hiru mutunda kembra qadiga jamanu kuhili Abu Sufyan sete walma Quraysh nugu Allah khonira bane lahirun kininga nanti ira kengininga ka yel sete no makureno amaken woni fad amaken wala walnda kembrenga kiya ko watibe sahaba no giri iro Allah hare keta yo kamana ndiga ka harsa Allah haran bayra diga Allah rebe ko nandi jamanu ko helu duba na Allah rakella yoron giniya ka harsa sahaba no yo kamana iha qare mununu do sete kai yo kamana iha qare mununu do sete kai parce que gajen ta kendi parce que Allah ti Allah haranti Allah rabbanin yin ihli Allah rabbanin yin nawtira keda iso kamana miri kembere ken sete yo kamana kembiri kama Qur'an da Kenya kuni suratu Lanfaliri ati wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum ataqamu ati wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn ati brambe Allah gara aganyina lema jamanun pili dubane amma sete walma Quraysunu أنها لكم ننتكين عرا وتودون أن غير ذات الشوكات تكون لكم كتانغونا لامر أغوان نتنا ساسين دونكين تنا كنا يا عرا ساسين دونكين تنا كنا يا عرا ساسين دونكين تنا نقنغي كني ستني جانين تكني واسرني نما يمنتا نوني تنا تسري بخلاص نقا وجنا سري أسوكا من دم مصرونتني إم عندروكوندي ورا كوينا دك كمتو مسريو إيري عندروكون وكين سوكا من دنا كمسي وارا أو كمني يرنيومي kembrenga kumo soronteni suka hanungi maari kotelenu kwa khale ka hango yeme makema go hono khale bunne hono khale gumanu no dongu nandi kunna sigina metake ankoto kembrenga suka mante sabanu go hogabera annata nanti sase ganta himberi kingani Abu Sufyan seteke kenya nya udangan kembrenga Allah are enti ungiri undiga keta Quraysunu ni jongo Quraysunu kembere o maremu misan singabo Allah gana dungete kotatana ora khalluna na wala harsa sababu no benu garte gajanke aro gajanke me agoni dangi mo beri ora khawni katigana wala ngi khalege signi roddu wayna wati Allahumma ya farij al-hammi wa ya kashif al-ghammi ويا مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها رحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.